sens dan bun ki breu ki bangila banjer ki tonginong yo David rabi ong nga way David nga ngatip yo David the best soldier, the best musician, the best singer in the Bible. Ngangatip yu David kumta. A great king. Henry kajing ele, kajing kun, kajing im, kajing uru. Kamday kapamalum malah. Lok baye jonga kat no tam ya pi bat yang kene kisngi. Kene ka thiem ka khot yang i ban ko ngu yau blai. Ten rai kam dai ke besuk. Hapdang jong ka jungim ka badap de ka jingele. Ngatip la ban don na pdang jongi ki besong ha kene ka jingeseng. Wat ha kene ka pertai jok kene ka por ka bangi don don menta. Nilai akun la kam slam. Bat kane kakpo kabatangan. Ni don ne kakpo kabatangan kabangilan kamban pendap dia ka. Man la kasau la ne la kasan kumta. Habang ong kakpo ngamut ban ong tang ya kaja kabangingi bam. Henry ki samla ki jongingi yakun na kane kisngi kamdai kapasok. Nia kun kumno ban yok kam yok jam. Kajing keli kalang kaba ban jubab. Kasorker kamla ban jubab. Kumno ban bha ban miat. Kajwat bat kakelan kalenti. Ban isosi banong bagi don ki kep bakum ki samla. Gila day ban shimru iki senjam ki ba lakalong da kababha. Newat dagabas niuru habakak po katngan kam day kebesok ban ko ngu yaw blay hakin igisni ngiskos nay lada don kisamlah pedeng jongi kene kejingiseng ki bahaduk menta pila day ban yakun bat kapla kabatli kalembak kalembiang kasnai ke kordit ke kendoi ke madoi. Pang bangaduai tangi ke negawai. Ba. A hungry stomach. An empty pocket. A broken heart. Will teach us the best lessons in our journey of life. Kamday ke besok. Ban ko ngu yaw bulay. Hakin gisngi. Nadu ke peraden. Kaim ka kelon day hakpo. Hakakpo ka kelon. Layapan baik ban yabam jasngi lang badu adam. Lap ka jingtngan si teng sngi. No pai sngi. Don so. Wala ban penkedang ni kakpo. Kaim ka kelon keram. Lok bayi jonga kam day ke besok ka kini kesngi ban ko ngu ya blai hapdang jong ke jeng pang jeng sitom kini ki long kesngi ki bagi jeng pang kelanang bun bat kelanang karoi jeng pang ki ba ki ba ngimla ban tip kerteng syu bat ladai ban pendon kam da ki dawai ki ba bat ki ba klanya kini kesngi kini ke jingpang kilak bandai dah ke heredity. Kelak bandai dah ke jeans. Kelak bandai dah ke jingbam. Ke bangi bam ke ke bangi di kal air. Ke bangi ring peniar mensiam. Kelak bandai dah ke saudong ke saukun. Kelak bandai dah ke lifestyle ke jongi. Hendak ke bangi dan ban ong kalong. Bagi ni ke jingpang haki ni ke sengi. Kita ya ke jabing ke jongi. Kitrai ya ke jabing ke jongi. Ta ya kemet ta ru ya ka syong ka sa ka social life ka jungi barka jing sisya ka long hakini kisngi mdon bala
ban like dan balak ban like don kipor bangi perkat dai tang kibriu kibaduna kayok kakot kibayale kibekun bat kibajenjar dap kibabiang kibapahu pahai kim don kam tan bani kun baga jingpang lani bar kijing pimla ban sumar hasilong pilet hagwati mla hagwati pilet velor lada mla velor pilak ban let chakeleng jong kepertai lada pidon kepisah dan rega jing sisa kalong langi don sibun ngi don kendiat nyem la ban like naga jingele haga jingem ke jungi kato ka Krisda Rodriguez hai jing to ibaka kato one of the world renowned designer and author haga jingele baga jinge kun haga jingem ka jongka ka ong hagarat syunga ngadon bun teliki kali ke beremdor. Dan rengan le ayu kenyi gani ka kali. Hawa mentang hapan syong gani ka wheelchair. Haga jaka bujan junga kidan bun teliki branded clothes. Rengan le ayu kenyi gani ki jan branded. Hawa ika met junga la hapan syusop tang diki jan juga ni ka hospital. Haka bang akaun jonga ngadan bun ba kapisa terengan le ayuken nya kana kapisa habang ngamyo jibantoy ay ruem na kabantay la de ngamyo ban penon kam ya la de ka yeng ka jonga ka yeng pakidulan henrengan le ayu ya gede ka yeng haba mentanga la de ban syutia haka ka double size bed hang ne hospital ngadon bun teliki 5-star hotel kibangala balik sa nagaway ke hotel siya kaway pat. Hari mentang ala day ban yakun. Ban like niya kaway ka hospital siya kaway pat. Nagaway ka laboratory siya kaway pat. Ban yo iya ka jing pan kia. Ngalay autograph na kispangot kibriyo. Henry menta ka jung tok ka jung akalong tang haka medical records jung ke doktor bat kinas. Hayeng jonga ngajubu hadu nyongot kinong kapsnyo. Derengan le ayu kenye kini kinong kapsnyo. Haba menta watang weusnyo ru ngam don syu akan ka klik ke jonga. Ngadon ni ka private jet ke ong daga ka jet plane ke jonga ngalak ban syang syakano kanu ke jaka ke banganga kwa. Derengan le ayu ka jet plane ke jonga. Ngadon sibun ki ai barok. Ngalak ban bam. Kat bangamon. Kapisa ngadap ngadon kerhai. Ngalak ban yok lut. Tenrengan le aku mno ken. Haba menta watang ban bam ru mlong syu. Kat du ke ong kane ka yeng. Kapen kut. Kini ki kali. Kani ka plane, kini ki jing bu jing sat, kani ki bangakam, kanambat ke buram, don nati tangka weiru, kapa don kam yang ngadon tangka ne ka wei ka jing sisa ka bangangan ya kendu berkata kalong ka jing sisa jong ka jingyap. Ban ngalaya kun ya kani ka jing em ka jonga. Hadu menta, hadu meneh.